Njengalokhu uNkulunkulu wathumela ingilosi yaya straight la Elijah abesalele khona sathanazile asagadza into yinye nje kufa. Yafika ingilosi yathi vuka udle. Ayizange yabeka kudla nje yamshiya yamvusa. Nami ngiyathandaza ukuthi umuntu wakho wangekhathi abengavuka ade ukhona kudla ngoba indlela yakho yinze. Nasi lesinkwa sakho sekuphila encwadzini yemaHebheru 11 verse 22 ngekukholwa Josefa asatawufa waphawula. Ngicela chubachuba nje le ndzaba le ngike ngayithinza ngaJosefa asatawufa waphawula noma wakhuluma ngoba siyatholisisa kuGenesis sahluko 50 verse 24 Josefa wakhuluma kubomnakabo wathi sengitawufa. Emagama lengifisa wacabange ngulathi kukholwa kuyakhuluma. Kukholwa kuyakhuluma. Yini inkulumo yekukholwa? Inkulumo lebekwa nguJosefa yekukholwa wathi uNkulunkulu utawuba nani, utanikhipha kulelive. Yeyi, kube uyati ukuthi bebaphila kamnanzi kanjani. Kube uyati ukuthi tinto bethi bahambela kahle kanganani. Kepha Josefa ngekukholwa wababona baphuma. Wabona uNkulunkulu abahambela. Josefa wachubeka wathi uNkulunkulu nanikhumbula. Anikhipha la. uNkulunkulu utanikhumbula, utanikhipha la. Njengalo ngisho kude ngiyacabanga ukuthi labanye bahleka bodwa bathi hey Josefa akabe akasuba bamba tidzinzi akafe. Yini aheme kanje ngoba thina siva tinto timnanzi. Ngakithi lamhla kumbe bekungete kwaba njengaJosefa, kithi lamhla tinto atisimnanzi. Kungathi nje tinto tiyangekuya tibatimbi, kepha kukhuluma kwethu sikhathi sako. Kungathi kukholwa kwethu lithuba lekuthi kukholwa kwethu kukhulume. Lithuba leli lekukhulumisa kukholwa kwethu ukuthi engabe vele intfo lemcoka kithi ngiko yini lokukholwa kwethu. Kukholwa kuyini? Siyakhumbula ukuthi kukholwa kukuciniseka ngetintfo lesethembela kuto, hhayi lesitibonako. Kukholwa kukukwenetiseka ngetintfo lesingakatiboni. Josefa abengakamboni uNkulunkulu abahambela abakhumbula, kepha wakholwa wathi uNkulunkulu utanihambela. Ngeke nihlale kule live for good. Kukholwa kwethu ayiphakame ivolume yekukholwa kwethu bazalwane kuthi ngeke kuhlale kunje. uNkulunkulu utasikhumbula, uNkulunkulu utasikhipha. Yini? Ngoba kukholwa kukuciniseka ngetinto lesethembele kuto. Yini leyenda Josefa akhulume ngekukholwa? Phela Josefa bekasebente kahle waba sikhundleni lesiphakeme. Josefa siyabona ukuthi bekathukuse kakhulu livi laNkulunkulu, sivumelwano sethembiso saNkulunkulu. Ubuka lipage lasemhlabeni eGibhitha kuthi lipage lelihle impela bahleti kamnanzi, kepha uhlola lipage laNkulunkulu, lipage laNkulunkulu lithi nitawuphuma la, ngeke nihlale ninje. Wakhetha Josefa kukhuluma lipage lalangamboni ngemehlo enyama. Wakhuluma lipage lelivulwe uNkulunkulu kunelipage lelivulwe ngumhlaba. Lama page awafanani. Lenkulumo ayifanani. Josefa wakhuluma njengaloku abona lipage laNkulunkulu. Wabangelwa yini? Akhulume ekholwa ngoba kukholwa kuligugu kwedlula igolide.
Josefa akakhulumanga ukuthi njengalo ngisebenze kahle ngibekile nibohlola isiliva negolide nginibekele kuphi nibokuthatha. Kepha Josefa siyabona ukuthi wabashiya nento lemcwa kakhulu, wabashiya ngemavi ekukholwa. Kwangathi bantwana bethu, kwangathi lesitukulwane noma besingethe sishiya nemabhizinisi netimali nemfundo, asibashiye nelivi lekukholwa. Livi lelithi uNkulunkulu utasihambela, uNkulunkulu utasikhipha la. Kukholwa kwakho lithuba lako kuthi kukhulume. Amen.